Den Blues'n Jazz Rallye, den ass am Elan vun Kultur 95 entstern, an huet sich hier dann aber zu einem ganz großen Festival opgemausert. An Zter enger Raioen, wo man dat Summer am Bluesclub organiiséiere fir de Volley Blues, ass dat awer eng richtig grosse Manifestationun ginn, wo man final noch kennen eng ganz variiert Musik ubieden an den verschiedene Stiler. Bei den Blues'n Jazz Rallye stell jo fest bei Nummer fir 4 Bühnen zu goen, Leiit gi mat, Leiit ze begecht, dat gëtt eng Bluestin zu Lützburg an Dis ganz lewen. I come here quite often. I come every year, and I have a feeling that every year it gets better. This year especially, it's just been wow. The only thing you could do possibly is try to put forth the best energy and love, and then hopefully you get it back. So everybody was giving that back. I want to wish Blues'n Jazz Rallye a very happy 25th, and hopefully you have me back again.